Turacyashima Imana uyu mwanya mwiza Imana iduha wo kuba maso hayo dusenga tunumva iby'Imana itugambiraho, kuko hari umugambi. Ntabwo abantu gusa bapfa gusenga Imana nuko hari umugambi. Imana ifite umugambi, ntabwo yapfuye kurema gusa nuko ifite umugambi. Igihe yaremaga ariho nk'abantu b'abanyabwenge gusa batafite Imana, bamwe bakavuga ko ibiriho yaba isanzure, univers, amanyenyeri, imibumbe itandukanye, ibyitwa amagalaxy, umubumbe w'amanyenyeri menshi, n'ubuzima ubwabwo hano muri isi, ibinyabuzima, ibintu byose biriho. Abanyabwenge bavuga ko nta yabiremye, biraho gusa nta muntu wabiremye. Urumva rero nkuko Pastor Celestin amaze gusenga ngo washimye ko bibaho, bariya siko babyemera. Nta washimye ko bibaho, bivuga ngo ntibavuga aho byavuye, bavuga gusa ko nta byari no kutanabaho. Urumva rero nk'abo rero ubuzima nuvuga ngo nta mpamvu yabwo, ni ukwisanga gusa mu isi, hanyuma tukabaho igihe gito cy'imyaka y'umuntu, hanyuma agapfa, hanyuma akatumuka bikarangira. Hariho kategori, hariho igice cy'abitwa abanyabwenge kivuga gutyo. Hari n'ikindi gice cy'abanyabwenge kandi nubwo batizera Imana nkuko tuyizera, bo bavuga bati ntabwo bishoboka ko ibiriho, isanzure n'ibigize n'abantu n'ibinyabuzima, ntabwo byumvikana ko bidafite uwabishizeho. Hari uwabigambiriye hanyuma yiyemeza ko bikwiye kubaho. Ni ukuvuga ngo rero hariho ibyo bitekerezo bigongana. Twebwe rero ntabwo turi muri izo kategori ebyiri. Twebwe birenze ko twemera ko hari yabiremye, kuko twebwe turamuzi kandi tuzi n'umugambi afite. Birenze izo kategori ko ari ebyiri. Abavuga ko byishizeho gusa gutyo byari no kutabaho, n'abavuga ko hari yabishizeho, bombi twebwe turabarenze, kuko twebwe twamenye ko Imana iriho kandi byose ni yabiremye kandi byose yabishyiriyeho gahunda. Urumva ko tuhiriwe. Imana yabwe icyubahiro. Turahiriwe. Amen. Muri abo bavuga ko nta wabishizeho, ari uwitwa Jean Paul Sartre w'umufaransa, w'umufilozofe. Niwe bavuga ati nta yabishizeho, ariko rero yarapfuye. Ndizera ko aho ari yamenye ko yibeshye, kuko yamenye ko Imana yahakanye iriho. Ubushize twarize ijambo rivuga ngo nzahindura ubusa ubwenge bw'abanyabwenge, ko isi mu bwenge bwayo ntabwo ishobora kumenya Imana. Urumva rero kumenya rero Imana rero nkuko twayimenye niyo mahirwe ya mbere. Ibyo rero muri filozofi bayirera mu cyo bita l'univers contingent. Contingent no kuvuga ngo ikintu gishobora kubaho cyangwa ntikibeho. Urumva ko la contingence de l'univers, kubaho cyangwa kutabaho kw'isanzure, urumva ko bifite uburyo bwinshi babireberaho. Amen. Arabemeza ko hari Imana yabihanze, hari abemeza ko nta yabihanze. Ça turavuga ati l'idée d'un monde, puisque le monde est contingent, l'idée d'un Dieu nécessaire n'est pas possible. Ngo kuko univers cyangwa isanzure byari gushobora no kutabaho, Imana rero iriho by'ukuri ntago byumvikana. Ibyo rero bituzana kuri iki kibazo rero,
kitureba twebwe rero abizera, na niwo mutwe w'ijambo tuyobora amasengesho y'umunsi. Ijambo rivuga ngo kumenya Imana no kwimenya muri yo. Kumenya Imana no kwimenya muri yo. Ubwo ushobora kuvuga ko uzi Imana ariko ukaba utiyizi muri yo. Kumenya Imana no kwimenya muri yo. Connaître Dieu et se reconnaître en lui. Kumenya Imana no kwimenya muri yo. Knowing God and knowing who I am in him. Kumenya Imana no kumenya icyo ndicyo muri yo. Turafata ingero z'abantu babiri, Dawidi na Yosefu. Dawidi na Yosefu. Dawidi ni mumuzi, yari umwami wa Isirayeli. Haleluya. Nko mu kinjana cya 11 mbere ya Kristo. Dawidi yabaye imyaka 1000 mbere ya Yesu Kristo kwaza. Hanyuma na Yosefu yabaye mbere ya Dawidi, birumvikana uko Yosefu ni umwana wa Yakobo. Yosefu umwana wa Yakobo n'umuvandimwe we Benyamini kuri Rasheli. Siko twize? Okay. Numva ko Yosefu rero ni imbere ya Dawidi nk'imyaka 1800 mbere ya Dawidi. Kwa Abrahamu yabaye imyaka 2000 mbere ya Yesu. Abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara ya miryango 12. Urumva rero ko hagati ya Dawidi na Yosefu ni imyaka 800-900, sibyo? Aho ubuye dore kuri Yesu izaba ari nk'igihumbi 800 kinejana cya 19 mbere ya Yesu. Aho niho ba Isaka nako ba Yakobo babayeho, ari we yabyaye Yosefu. Turaza kwibanda cyane ku magambo ari muri Zaburi ya 23. Uwiteka ni umungeri wanjye, cyane ku murongo wa 5. Turaza gufata iyo verse imwe. Turavuga duti ushobora kuba uvuga kuzimana ariko ntabwo uratekereza uko wowe wibona muri yo, ko nabyo bifite ingaruka. Dawidi hari amagambo yavuze dushaka gusoma mbere ko tuza kureba ya Zaburi ye. Samuel wa 2:3-39. Kandi nanjye naho ndi umwami wimukishijwe amavuta, ariko ubundi ndi umunebwe. Kandi abo bagabo bene Seruya ni ibigaganyari, barananira. Uwiteka yitura inkozi y'ibibi ibihwanye no gucyanirwa kwayo. Amen. Mwe mumva ari byo? Dawidi ngo ni umunebwe. Mumve. Iyo bahindi mu zindi ndimi arigiye mu makosa. Nukuvuga amvereza. Dawidi ari muri situation ikurikira. Yasigiwe amavuta ku umwami wa Isirayeli mu kimbo cya Sauli. None Sauli n'abahungu be barapfuye. Dawidi ntabwo ari imingoma muri Isirayeli yose. Yabanje kwimikwa i Hebroni. Amara imyaka 7. Hanyuma mu nyuma niwe yaje kuba umwami wa Isirayeli yose. Yabanje kwima ingoma ku miryango 2 gusa. None umugaba w'ingabo za Sauli yitwa Abner ariwe yasigaye arwanira umuryango wa Sauli. Nukuvuga ngo arwanya Dawidi n'abari kumwe. Mu nyuma yaje gutuma Dawidi ngo arashaka babonane kugira ngo bumvikane bagire isezerano, noneho Dawidi abashe kwinjira mu buryo busesuye kuba umwami wa Isirayeli. Ariko hagati aho umugaba w'ingabo za Dawidi amen, umugaba w'ingabo za Dawidi yaje kwica Abner witwa Yoabu.
yaje kwica Abuneri umugabo w'ingabo za Sawuli. Amaze kumwica rero, kubera ko yashaka guhora umuvandimwe we yishwe, umva ko hari urugamba, yishwe Abuneri, urumva ko yishe Asaheli umuvandimwe w'umugabo w'ingabo za Dawidi yitwa Yowabu. Yowabu rero yaje kwica Abuneri, mwabyumvise. Hanyuma Dawidi aho kugira ngo yishimire ko Abuneri yapfuye, nubwo yamurwanyaga, Dawidi ko yari afite umutima Imana yishimira, yaramuririye. Amaze kumurira rero, ateka ko abikiriye ku bwe. Hanyuma imbere y'Abisirayeli rero, imbere y'abantu be, Dawidi niwe yavuze aya magambo, aho mwavuze ngo ndi umunebwe. Nuvuga ngo ndacyafite intege nke. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Aravuga iki? Aravuga ngo nubwo nimikijwe amavuta kuba umwami wa Isirayeli yose, ariko ndacyafite intege nke. Ni kuvuga iki? Ntabwo ari izi intege nke zindi. Ni ukuvuga ngo abamubuza kuba umwami buryo busesuye baracyafite imbaraga. Ni ukuvuga ngo abo mu nzu ya Sawuli. Mwabyumvise? Ntabwo ari ubunebwe. Ni ukuvuga ngo abatuma atinjira mu muhamagaro we mu buryo bwuzuye, ni ukuvuga ngo abo mu muryango wa Sawuli, ni ukuvuga ngo ni ingabo za Sawuli, abo baracyafite imbaraga. Ni ukuvuga ngo Dawidi ntabwo arubaka ubushobozi nk'umwami kugira ngo yime ingoma mu buryo busesuye. Nibyo yita ngo ndacyafite intege nke. Ariko ikibazo ni iki rero, nubwo yari atarashimangira neza ngo yubake ubushobozi nk'umwami ku gihugu cyose, ku ishyanga ryose ya Isirayeli, ariko azi ko yasizwe kandi azi icyo yasigiwe. Ntabwo yasigiwe kuba umwami w'agace, yasigiwe kuba umwami w'igihugu cyose. Ntabwo yasigiwe kuba umwami w'imiryango ibiri, yasigiwe kuba umwami w'imiryango 12. Ariko urugendo ruracyahari, kuko ntabwo aragiraho yima ingoma kuri ya miryango yose 12. Mwabyumvise? Ntabwo rero ari umunebwe nkuko babivuze hariya. Ntabwo ari ubunebwe. Ahubwo Dawidi nta n'ubunebwe bwamuranze. Amen. Nabyumva? Rero twebwe hano turibanda kintu kimwe niki. Dawidi yamenye Imana ye, animenya muri yo. Kuko yamenye Imana yamusize, hanyuma muri yo Mana yamusize amenya we icyo ari cyo. Ese mu Mana yari iki Dawidi? Kumenya Imana ni kimwe, kwimenya muri yo ni kindi. Urabona hano yamenye ko mu Mana yasigiwe kuba umwami. Azi ko yasizwe, ntabwo abibwirwa n'ubundi, abiziho. Ntabwo abibwirwa n'ubundi, arabizi ko yasizwe, azi n'icyo yasigiwe. None se twebwe ko tuvuga ko tuzi Imana, turizi muri yo? Turi bande? Turi iki muri yo mu Mana? Ibyo niyo tuza kwibanda uyu munsi. Murumva? Amen. Dawidi yamenye Imana ye, hanyuma animenya muri yo. Ati namagawe kuba umwami kandi narabisigiwe. Namagariwe kuba umwami kandi narabisigiwe. Ntabwo ari kumenya gusa ngo ndazi Imana, ukwiye no kwimenya muri yo. Ndazi ko Imana yampamagaye, nta muntu akwiye kubinyigisha. Ndazi ko Imana yampamagaye,
ariko se nahamagariwe iki? Ndiki muri yo. Azi yuko yasizwe kandi ko yasigiwe kwima ingoma kuri Israeli yose. Nuko igihe cy'Imana cyari gitaragera kugira ngo Israeli yose imwumvire, imurokonese ko ari umwami wabo mu cyimbo cya Sawuli. Ariko ubwe yarabizi icyo yasigiwe, yarazi umuhamagaro we. None se twebwe ko tuvuga ko tuzi Imana, turiyizi muri yo? Dore impamvu rero abantu benshi bafite ingorane, ni ukubera yuko bavuga ko bazi Imana ariko ntago biyizi muri yo. Kwimenya muri yo rero hari ibintu byinshi bisaba, turaza kubibona. Ikintu bita repère mu Gifaransa. Donc David avait ce repère en Dieu. Donc Dawidi nta handi yibonaga mu Mana. Ubuzima bwe ntabwo yabubonaga handi no mu bindi, yabubonaga mu Mana. Yabonaga ko ni mu Mana gusa niho afite repère. Ntabwo yibonaga mu bindi, yibonaga mu Mana. Abanyabwenge baravuga nk'abariya bose basatira baravuga ngo l'homme est un projet inachevé. Ngo umuntu n'umushinga utuzuye. Umuntu n'umushinga utuzuye, niko bavuga. Kuko ntibabona ukuntu umuntu yabayeho hanyuma agapfa hanyuma bikarangira. Abanyabwenge rero bari filozofe nka ba Sartre baravuga ati umuntu n'umushinga utuzuye. Kuko nufata gusa umuntu ukamurebera mu ndorerwamo y'ikiremwa kivuka kikabaho kigapfa nta kindi, aba ari umushinga wapfubye utuzuye. Wayibise? Noneho akavuga ikindi kibazo ni kirero. Comment l'homme peut-il se réaliser? Ese umuntu noneho yaza kuba umushinga wuzuye gute? Yaza kuba umushinga wuzuye gute? Nane Bibiliya tubwira ngo l'homme ne peut se réaliser pleinement qu'en Christ. Ngo umuntu ntabwo ashobora kuzaba umushinga wuzuye keretse muri Kristo. Hanze ya Kristo n'umushinga utuzuye. Kuko uyireba ibyo wagezeho byose, ibyo bita achievements, wireba imva igutegereje. None se imva igutegereje, achievements zawe, ibyo wagezeho bifitiye meaning, bifitiye bisobanuro? Nta na kimwe. Nothing. Hanze ya Yesu Kristo, hanze ya Kristo, ibyo twakwibeshya ko twagezeho byose nk'abantu, nk'umuntu, ibyo wagezeho byose bihita bibura ibisobanuro. Ibyo warwaniriye, ibyo haraniye, nimba imva ari yo herezo ryawe, ntabwo bifite ibisobanuro. Niyo mpamvu rero bariya batazi Imana muri Kristo baravuga ngo umuntu n'umushinga tuzuye. Iyo babirebye mu cyo bita la finitude de l'homme, iherezo ry'umuntu, ni muri Kristo gusa niho umuntu ashobora kuzavamo umushinga wuzuye. Haleluya. Kuko ahita abona Imana ko yamuremye ifite umugambi wuzuye, kandi muri Kristo Imana irawukora, iwukora mu bari muri Kristo nyine. Amen. Ariko hanze ya Kristo, abanga Kristo bazarinda bapfa bakitwa umushinga tuzuye. Donc la réalisation de l'homme se fait en Christ et en Christ seul. Ni muri Kristo gusa. Dawidi rero yamenye Imana, amenya niki? yamenye Imana, animenya muri yo.
yamenye imana yimenya no mu mana. Amen, haleluya. Na niyo mpamvu batubwira hano kuri Dawidi, aho dufata umwanya wo gusenga, Ibyakozwe n'Intumwa 13:36. kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza arabora. Amen. Amen. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Dawidi mu gihe cye, uko umuntu wese afite igihe cye, ntabwo ushobora kuba mu bihe bibiri. Ufite igihe cyawe wavukiyemo, urimo, uzapfiramo. Dawidi amaze gukora ibyo Imana ishaka mu gihe cye, mu ijambo rimwe amaze gukora ibijyanye n'umugambi w'Imana, hano bavuga le dessein, le projet de Dieu, amaze gukora ibyo yari yaremewe, yanahamagariwe gukora mu mugambi w'Imana, arasinzira, asanga abasekuruza be. None nitureba Dawidi, yabaye umushinga ufubye? Oya, kuko ubuzima bwe bwakoreshejwe icyo bwaremewe, kuko yamenye Imana, yimenya muri yo. Niyo mpamvu il s'est réalisé en son Dieu. Ntabwo yigeze aba umushinga upfubye cyangwa umushinga utuzuye. Ijambo kurimenya. Dawidi asinziriye, ayindi mvugo kuvuga gupfa, ko abari mu Mana ntibapfa, barasinziriye. Arasinziriye, amen. Asinziranye ibyiringiro, kubera yuko ubuzima bwe bwakoreshejwe icyo bwaremewe, yuzuza inshingano ze, akorera umugambi w'Imana, akora ibyo Imana yagambiriye, noneho arangije arasinzira. Ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze aba icyo bita potentiel raté, imbuto yapfubye. Ntabwo yigeze aba umugambi utuzuye, kubera ko umugambi w'ubuzima bwe wujujwe mu Mana ye, kuko ubu ategereje kuzazukira umugabane we nk'umuntu wuzuye muri Kristo. Dawidi azazukira muri Kristo nk'umuntu ikiremwa gishitse mu Mana, le projet accompli en Jésus, en Dieu. Nibyo rero tukwiye kwimenya rero mu Mana. Tumaze kumenya Imana, tukwiye no kwimenya mu Mana. Tumaze kumenya Imana, tukwiye no kwimenya mu Mana, muri yo. Amen. Ni ukuvuga ngo umwana w'Imana akwiye igihe cyose kwimenya muri yo, kwibona muri yo, gutekereza muri yo, kugambira muri yo. Amen. Kugira ngo ntazigere arangiza ubuzima bwe yabaye umushinga tuzuye cyangwa imbuto yapfubye. Yari kuva mu ishyamba igapfa arakabuto. Yari kuva mu igiti cy'inganzamarumbu, none irangije ari akabuto. Mu kabuto hari imbaraga zo kuva mu giti, ariko iyo ataguye mu butaka bwiza kaguma ari akabuto. Natwe ubuzima bwacu niko Imana yaburemye. Benshi turangiza ubuzima turi akabuto, aho ngo tuzave mu igiti. Ndiyo bita potentiel raté. Dufate rero iminota 5 dutekereze, ese wamenye Imana
uravuga uti yego. Ese umaze kwibona muri yo? Amen. Urumva? Ese uribona muri yo? Ujya utekereza muri yo? Ujya ugambira muri yo? Iyo mvuze Imana mu ndimi ndavuga Kristo. Uza utekereza muri yo? Uba ugambira muri yo? Uba wifuriza ibintu byose wifuza muri yo? Ibyo nibazo ukwiye kwibaza. Ese imigambi yawe uyibona muri yo? Ese ibyo umutima wawe wifuza uyibona muri yo? Uko wifuza ubuzima bwawe bushobora kuba ejo buzazaza ubibona muri yo? Kuko hariho deux possibilités, hariho uburyo bubiri: kugambira muri yo cyangwa kugambira muri kamere ya kimuntu. Kwifuza muri yo cyangwa kwifuza muri kamere. Kwibona muri yo, ejo hazaza hawe ukibona muri yo, none umunsi ukibona muri yo, cyangwa ukibona mu isi no mu byo isi igupropoza ikwereka. Kuko isi nayo ifite ibyo itwereka, ati dore nukora ibi nukora ibi uzabiki. Rero ukwiye kwireba. Ninkoresha imvugo isanzwe, ese achievements zawe, ibyo ushaka kugeraho, ubibona mu Mana cyangwa ubibona hanze y'Imana? Ibyo niyo dushaka rero uyu mwanya dufata iminota 5 tubitekereze. Numara kwiha igisubizo neza, ibisubizo uzahita wimenya, uzahita ubona ko wizi mu Mana, wibona mu Mana cyangwa utibona muri yo, kabone nubwo wavuze ngo urazi Imana. Ibisubizo uri bwihe nibyo biza kwereka nimba Imana mu kuyimenya nawe wimenye muri yo. Amen. Nimba ufite amarepere yawe muri yo, ngo nimba wibona muri yo. Kuko umuntu kugira ngo abe muri iyi si hari amarepere afite. Repere ni ukuvuga ngo ni ibintu bituma ushobora kuba muri iyi si. Ari ibintu bigufasha kugira ngo ntutakare. Nibyo bita amarepere afite. Amen. Amarepere niyo agufasha kwidefinisa, niyo agufasha kuvuga ati giwe ndi uyu ndi babyita repere rero. Mwabibizi? Nugenda ukabaza umuntu uti urinde wowe, ibisubizo ari buguhe bitandukanye n'ibyo uriye. Ngo umunsi afite repere ze, nuvuga ngo ni ibintu bituma wowe ushobora kwimenya uri we. Repere ni ibintu bikwereka bikwereka, ni ibintu bifatika bituma ushobora kudefinisa ikintu. Hariya hariya kuri gate, hariya itorero, hariya ku muryango hari tableau, hariya indani harimo repere d'engagement z'umukristo n'amarepere 7. Ni ibintu byerekana ati iyo umuntu ujije ibi ni umukristo ujije ibyangombwa nkuko biri bivuga. Bira rero 7 byitwa repere. Nibyo bimenyetso tureberaho kugira ngo tushobore gutanga igisobanuro cy'umukristo wujuje ibyangombwa nkuko Bibiliya ibivuga. Ni ibipimo bitwereka. N'umuntu rero afite ibintu bituma ashobora kwimenya. Ukimenya uwo ari we. Nk'ubu ushobora kuvuga ngo je suis martien. Ushobora kuvuga ko uri umuturage kuri Mars. Wabyuba ukaze. Hari undi mubumbi witwa Mars. Ushobora kubivuga uri umuturage wo kwisi. Niki bikubwira? Icyo kintu kibikubwira nicyo cyitwa repere. Okay? Hari ibintu ushingiraho ngo uvuge ko utari umuturage wo kuri Mars, uri umuturage wo kwisi. Hari ibintu ushingiraho. Amen. Sibyo se? Nuvuga ngo rero muri iyi si tugenda tuyoborwa n'amarepere. Naho ubundi twaba turi abantu dutakaye tutazi ibyo ari byo. Iyo umuntu arwaye afite ikibazo cyo mu mutwe, iyo umuntu ahuye n'ingorane akagira ikibazo cyo mu mutwe, ingorane zo mu mutwe, mwumva izo ndavuga, atakaza repere. Kuko ntashobora kwimenya. Bya bintu byari bimugize mbere
yarabitaye kuko ubwenge bwaragiye, ntabwo akimena uwo ari we. Wa mugabo yabaga mu marimbi, Yesu yirukanyemo amadayimoni igitero, legion, yari yataye amarepere zose kuko ntabwo Yesu urinde yavuze ngo ni Mariko, yavuze iki? Ngo ndi igitero, ndi ingabo. Araho bihuriye? Nuvuga ngo nta repere yagifite. Muramubona mvuga wa muntu dayimoni zari zaratwaye mu marimbi. Igihe Yesu Kristo yageze muri yo ntara aho hantu hanyuma akava mu marimbi akazayiruka kubita ibirere, sibyo? Duriyega Yesu umwana w'Imana isumba byose uze kutwica urupfu rubiye kitaragera. Yesu aramubwira urinde. Wa muntu ntabwo yavuze izina rye, yarasanzwe afite, yaravuze ngo ndi igitero, ndi ingabo. Mu Baroma yavuze ngo ndi legion, nuvuga ngo ni ingabo 6,000. Yaratuwemo n'amadayimoni 6,000. Mvugo ntabwo yarakiriwe. Mu mvugo imwe rero yari yaratakaje amarepere. Repere mu mavi byaryo. Repere ni ituma wimenya. Amen. Nona nk'ubu wowe ufite aho uza gutaha iwanyu, nawe nta rumwe ari butahe ahandi, kwekisi utari butahe ahandi. Nuko ufite amarepere kubwira ati jyewe ndi kanaka ntuye aha. Izo repere rero zitakaye ushobora gutaha iwanjye jyewe, cyangwa ujye ngataha iwawe kuko nataye repere. No mu Mana rero hari amarepere rero, iyo tuyafite mu Mana, amen, ibintu biba ari bindi. Niho rero dutangira rero urugendo rwo kuvamo abantu bitwa umushinga w'Imana wuzuye, atari umushinga tuzuye cyangwa wapfubye. Amen. Donc avoir ce repère en Dieu, kwibona mu Mana, nguko twayimenye tukimenya muri yo, ni ukuvuga kugira ngo tumenye amarepere dufite mu Mana. Birumvikana? Amen. Kubimenya ibi biduha ubutware, buduha imbaraga. Haleluya. Kutimenya bituma tutagira imbaraga. Satani aradukubita bigakunda kuko ntago twiyizi. Okay? Dawidi impamvu yarwanye intambara z'iteka akanesha Abafilisitiya, akanesha bariya bose, nuko yari yiyizi, yamenye Imana ye, yimenya muri yo. Amen. Abona ko iz'Abafilisitiya n'ubusa, ntacyo zibasha gukora imbere y'Imana ye. Imana ishimwe. Amayobise. Rero uyu mutwe w'ijambo ni umutwe uhambaye, ukenewe. Turakomeza kwinjira imuhengeri mu byerekeye iri jambo. Nabahaye ibintu bibafasha kwimenya mu Mana. Ni ibibazo bike wibaza. Iyo ntekereza muri yo cyangwa hanze yayo. Ibyo mbigambira muri yo cyangwa hanze yayo. Ibyo nifuza kugeraho mbyifuza muri yo cyangwa hanze yayo. Urumva ibyo bibazo bigutuma umenya rero wowe nimba wibona muri yo cyangwa utibona muri yo. Dawidi kumenya Imana no kwimenya muri yo nibi bamufashije muri biriya byose ibigwi bimuvugwaho. Niyo byamufashije. Undi muntu ni Yosefu. Inkuru za Yosefu murazizi mu gitabo cy'Itangiriro. Inkuru za Yosefu uhere ku 37 urasoma inkuru za Yosefu, ntago tuzisoma. Ndio nabwiye gusa ko mujya mu gitabo cy'Itangiriro uhere mu gice cya 37 niho twumva inkuru
Yosefu rero tugatumurebeho ibintu bike byadufasha kugira ngo tumenye ibituro turiga. Itangiriro 30 umurongo wa 22 24. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Asama inda abyara umuhungu ati Imana inkuyeho igitutsi. Amwita Yosefu ati Uwiteka anyongereye undi muhungu. Amen. Amen. Kuvuga Yakobo yabyaye Yosefu kuri Rasheli, hanyuma yongera arabyara Benyamini, hanyuma yitaba Imana. 35 umurongo wa 16-18. Bava i Beteli baragenda. Bari bashigaje akarere bakagera muri Efurata. Rasheli araramukwa aragumirwa. Kandi akigumiwe umubyaza aramubwira ati witinya kuko uri bubyara undi muhungu. Kandi mu ipfa rye ubugingo bwe buri mu igenda yita umwana Benoni, ariko se amwita Benyamini. Amen. Amen. Haleluya. Amwita Benyamini. Mvuga ngo yabyaye babiri. Rero inkuru za Yosefu rero kuva mu gice 37 niho tutangira kubona inkuru za Yosefu, ubuzima bwe gukomeza muri icyo gitabo cy'Itangiriro. Yosefu rero mu magambo make Imana yavuganaga nawe mu nzozi. Inzozi za Yosefu yabibwiraga bene se, akabibwira na se, zerekana umugambi Imana yari mufitiye. Inzozi Yosefu yarose, Imana yishuraga umugambi ifitiye uwo mwana Yosefu, ko ari we Imana izanyuzamo umugisha w'umuryango wa se bene Yakobo. Niwe uzaba umutware, niwe uzaba akiza. Kandi umugambi w'Imana wo gukiza Abisirayeli icyo gihe wanyuze muri Yosefu. Ariko se kugira ngo ageraho asoza umugambi w'Imana ku buzima bwe byanyuze he? Icyambere, byanyuze mu bihe by'urupfu, kuko bene se baje kumujugunya mu rwobo bamaze kugambira ko bamwica kubera amashyari bari bamufitiye, kuko yakundwaga cyane na se Yakobo. Imana ihindura urwo rwobo, urwo rupfu, Imana irumuvanamo. Ariko ako kanya ntabwo inzozi zahise zisohora, ahubwo ahinduka ikintu cyo kugurisha, ahinduka ikigurishwa. Bene se bamugurisha ku Bayismaeli, bari abacuruzi. Baramufata bamumanukana muri Egiputa nka marchandise good, bajya kumugurisha. Bageze muri Egiputa bamugurisha n'umukuru w'abarindaga Farawo yitwa Potifari. Noneho ikigurishwa gihinduka umucakara, yinduka umugaragu, aba umukozi mu nzu ya Potifari. Kugeza aho ntabwo aravamo ikimana yamugambiriyeho. None avuye mu bucakara cyangwa mu buretwa, mu bugaragu, nako umukozi wo mu rugo, yisanga muri gereza. None abaye imfungwa. Kugeza aho rero ntabwo aravamo icyo Imana yamuhamagariye, ariko yaje kuvanwa muri gereza, yicazwa ku ntebe yo kuyobora Egiputa. Yari puissance mondiale icyo gihe. Ko Farawo yavuze ngo uretse intebe gusa y'ubwami ngo nta kindi kizaba kisumbanije nawe. Ruvuga ngo niwe abaye
le prince d'Egypte cyangwa umutware wa Egiputa. Aho rero icyo tubona ni iki? Tubona ko Yosefu nubwo yanyuze muri ibyo bihe bitandukanye bigoye, ariko yarazi umugambi Imana imufitiye, yarazi icyo Imana yamuvuzeho imugambiraho. Mu ijambo rimwe dukurikije umutwe w'iri jambo tuyobora, yarazi Imana ye akimenya no muri yo, yimenya uwo ari we. Iyo bitaba gutyo ntabwo yari kwihanganira biriya byose yanyuzemo, yari kwiheba. Amen. Murumva rero kumenya Imana ni byiza, kwimenya muri yo, amen, birushiza kuba byiza. Kumenya Imana muri yo ni kimwe, no kwimenya muri yo ni ikindi kintu kandi cy'ingenzi. Abo bantu babiri tubafasheho urugero, Dawidi hamwe na Yosefu, turabona ko abo bantu babiri, abakozi b'Imana, bamenye Imana bimenya no muri yo. Bamenye Imana bimenya muri yo. Niyo mpamvu ubuzima bwabo ntabwo bwabaye umushinga utuzuye, babaye abantu Imana yasorejeho icyo yagambiriye. Kandi iyo umuntu amenya Imana akimenya muri yo, hanyuma ubuzima bwe bukaba umushinga wuzuye w'Imana, dukoresheje iyo mvugo y'abari abafilozofe ngo l'homme est un projet incomplet irréalisé, ngo umuntu ni umushinga utuzuye. Dufashe iyo mvugo twavuga ko iyo umuntu abaye umushinga w'Imana wuzuye, ubuzima bwe buhinduka umugisha kuri benshi. Imana yabwa icyubahiro. Ubuzima bwe buhinduka umugisha kuri benshi. Ese uyu munsi ubuzima bwawe bwaba ari umugisha kuri benshi? Nshaka rero mbaye kandi iminota 5 wende kwibaza ikibazo. Ese ubuzima bwanjye none iyo mburebye ni umugisha kuri benshi? Nyuma y'iminota 5 turagaruka. Birumvikana? Ese ubuzima bwanjye ni umugisha kuri benshi? Wibaze icyo kibazo. Ese ubuzima bwanjye ni umugisha kuri benshi? Wibaze icyo kibazo. Minota 5.